Jose? Jose? Yo me. Umva rero cyama cyanjye mufitiye deal irenze imwe twari tumaze iminsi dukora mbaza ngo imeze ite. Ahubwo ako kantu nkunda ko uhorana map. Umva deal nubwo ikaze ariko irimo akantu kagaragara. Umva uraramukuzanya imikino ngiye nawe turabigwa. Kuba harimo akantu n'ubusanzwe deal ngizo ndazimenyereye wese ushana. Umva itegure. Bakanitegure vuba. Umva kakajama bita wa dash kaba hano urakazi. Ya ndakabona. Rero ugiye kugenda ukinjirira. Umva ugiye kugenda ukiyenze nubona gatangiye kurakara uvuze induru. Kagufashe ku ngufu bisigaye ibindeke. Ahubwo wininza nge nagiye. Ingira. Nje gucomeka telefone. Okay. Ari iyanjye, wowe yawe wisize ngo niyuzura ndayigucomeka. Ari bina itegereza. Wakwicara nabwo. Ampaye. Bite? Ni byiza ariko ntiwamenye. Kumenya se bisaba kubanza kunkora. Ubusa nicyo utabona. Twajya n'amaso yawe nagabona. Umva rero ukuntu bimeze. Niba ari ibintu byakuzanye. Niba utabona ibyo nshaka ndavuze induru. Niba se gucaginga byabaye itegeko mukobwa. Okay, no, nari ibintu ushaka uzivuze. Ako nzumvire hanze. Kirafashe we kirafashe. Iyo nduru ndi kumva ni iki? Iyo nduru ni umupira muri kwamamaza kuri stade. Simwifatiye uri guhohotera umwana wanjye uretse mpamagara ubuyobozi. Uhamagara polisi se kubw'iziyo mpamvu? Sha. Umfatiye umwana ku ngufu urama amafaranga cyangwa bibe bibi. Amafaranga? Okay. Ukeneye angahe? Urampa miliyoni 10 bitari ibyo turiraburiza. Urarebye usanga ufite ikirombe gicukura zahabu cyangwa petroli. Umva ntabwo binde wagurisha n'inzu yawe ariko akaboneka. Okay, undi se hari icyo njye nakoze? Nushaka urahamagare nani? Mbahamagare. Hello, ni kuri Ribu? Yego, ni kuri Ribu muri kuvuga. Fasha umuntu ari guhohotera umukobwa wanjye nimumfashe. Turabagiraho mu minota mikeya mwihangana wa munyabyaha n'abacika. Yego rwose ni mubanguke. Danny on the beat. Dore umujinga wohotera abana. Yes sir.
Kusha tukama. Mukobwa wahohoteye n'uyu? Yego umuyobozi n'uyu nguyu. Rwose bayobozi. We ndi wakubwiye uvuge amaboko ku mutwe gira vuba. Uko yamanike? Wowe tubwire ko ikibazo cyawe kimeze. Uyu mugabo yafashe umwana wanjye ku ngufu. Ikiruta ni uko umwana wanjye ari n'ikiragi. Ese bayobozi umukobwa waje avuga nk'isandi niwe muvuga ngo Ceceka we. Basha bigaragara wahohoteye umwana ukiri muto kandi ubizi ko atanavuga. Bw'icyaha kiguhamwa ugomba guhanwa. Ugafungwa imyaka 30 ugatanga n'impuzamarira ku muryango y'amafaranga miliyoni z'amanyarwanda 7. rwose muyobozi aya mafaranga ni menshi rwose mu bushobozi bwanjye nabona nka miliyoni izo 3. Heka rwose amafaranga ari make ntabwo nayemerewe kwicira akazi nakoze. Mbivuga ikiragi kiravuze. Harya ndi ikiragi. Ubundi rishyano ry'umukobwa ryavugaga rivuga ibiki? Nturebe ibyo ukoze ariko nawe ntiwisize. Guhera none aha ngaha rero mwebwe muri munsi y'amategeko uyu mugabo niyigendeye nawe mwebwe mugiye guhana.